Ćao svima i dobrodošli u novi video. Došla ja malo kod vas da uzmem ovaj kanal, šalim se. Ja sam Maki sa kanala Maki i u današnjem videu ću raditi video sa Srbijanosom, to jest anime team. Anime team će se sastoji od 5 mojih likova i 5 njegovih. Naravno, bacite jedan subscribe i like u znak podrške Srbijanosu. Pa, hajde da krenemo na video. Prvog lika na ovoj listi stavit ću našeg Edgelorda Kaneki, njega vjerojatno svi znate, tako da neću mnogo pričati o njemu. Moj prvi lik na ovoj listi je Saeko iz anime House School of the Dead. Likuša zna da koristi mač i zombije sve presječe, malo je čaknuta, ali sviđa mi se i zato može da upadne na ovu listu. Sljedeći je Janos Voldigod iz animea, mislim to Demon King Academy, i on je demonski kralj koji se ponovo rađa na svakih 2000 godina. Sljedeći na listi je Shikamaru. Tako da ne pomenem Shikamarua iz Naruto, naravno, on ima IQ 200 i još zna sve tehnike sa senkom. Treći lik je naš glavni pedofil iz kraja, koga svi znamo i volimo, to je Hisoka. Nego, jel znate vi koji je Hisokin omiljeni kult? Najslađe piče dok mu dlaka niče. Sljedeći na listi je Ryuko Mato iz anime Kill la Kill. Ova likuša je badass i još bi sve njih raznela. Četvrti je naš omiljeni naranđasto košli lik, to je Kurosaki Ichigo. Sljedeći anime lik je Sensui iz anime Gibia. Prvo, on dolazi iz prošlosti, drugo, zna da koristi mač i ekstra u borbi. I posljednji, ali ne najmanje važan, posljednji lik, to jest likuša, je Azdet iz Akame ga Kill. I zadnji lik na ovoj listi je Maki Ozu iz Fire Force-a. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, bacite jedan veliki like i subscribe se na njegov kanal. A mi se vidimo u nekom narednom videu. A tada, veliki pozdrav!